Mayam Krumzari, Adum English Impact News ni Impact News ki Manung HUTNA da Wahengbam Lalpal na Mayam Patar Mosri ngasi Manung da kanagado topic si koi topic mong si problem in Manipur solution in Nagaland havani masi wahang ni abtare masi wahang si kari thor in hairaga Manipur da juju lai ba Manipur ki tangdu lai ta da Manipur crisis lai ba sung conflict habatare Manipur ki irang sing mai le na koi Manipur gi lai ba Naga gi MLA khara habatare Naga gi MLA maroina deputy chief minister level of city ko amsung koi gi NPF ki state president wariba Wahengbam Numai koi tamai assembly constituency gi MLA wariba hariba myu ani si yauna koi Nagaland gi chief minister Nephew amsung Nagaland gi deputy chief minister koi gi sing yauna habatare koi haukiba Wednesday numisa union home summit cha una ki have report am lakpa high report si maroina koi tuan sources ki tuan media report matung in hari si union home minister una keep sida thamki wapum si masi speculation is absaba official obedina nate adu hariba union home minister una sida thamki si maroina leiba Naga gi peace talk habitare India government ka tonori maroina NSNIM ka tonori framework agreement gi masi yam thuna masi loisanna gi report amada khanaya wo hom lakpa adu loina Manipur da Ladiba, Zozik Ladiba, Nagam, Sukuki, Merta, Ladiba, Sunova, Fibam, Aduga, Lakidaba, Naga Taruki, Sun, but justice Pangano, Matang, the Koi Union Home Minister, the Taxanki, Wahum Galak, Piptare, Adu, the Hazuzimiam, Hungary, Wapum di, Kaigi Danta, Manipurgi State Gobi, Sugi Matang, the Union Home Minister, Wishan, Putaga, the Karigan, the Nagaland Chief Minister, Nefriona, Lusting Laga, Satlibano, Manipur Chief Minister, Yunam Kemsan, Masimatang, the idea labor, Masimatang, the knowledge labor, Natraga Chief Minister, Yunam Kemsan, the government, Asida, Nagagi labor, emulating a legislature, Singna, Koi confidence later, trust later, the Mumaraga, Yunam Kemsan, Yogda with the Satlibra, at the Kari Masida, Koi Nagaland Chief Minister, interested Karino, have Wonka Lak by the time. Adana Masida. Tasing na koi Manipur da problem thoga Nagaland gi maikai degi solution pro na hona bra wahang ni kai gnor ga mawang da haukiba koi Naga taruk fa kiba ko bahung khang na leikiba aduga koi hostage ki crisis matam da su Nagaland gi chief minister na Union Home Summit sa da phone toraga masi issue siam thuna solution bina bagi koi approach to we ofum su leikiba hab tare duna masida involvement ji Nagaland gi chief minister gi involvement si Manipur crisis si mai le na Europe kya sina su koi miam si da wahang kya hang na poi Nam way better hadna ma hari beto is da kanan nam gi dang Impact News king asi studio da langsung library si ai gi get thang thang library oza Pradip Phanjoubam editor IRP oza Pradip Phanjoubam musali oza Pradip kek thana ni suba panelist election biri oza Maibon Phaomei president JUN United Committee Manipuri oza Maibon Phanjoubam musali ahum suba panelist ina ai gi hek thang library oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza Dhanabir Phanjoubam musali ai ha mu question si oza Maibon da laksa oza Maibon hojik Naga gi Chief Minister, Maro Nagaland Chief Minister, have Nagaland State Chief Minister, Nephew Yona Chingduna, Koi, both Manipur's Nagaland State Ki, MLA Yauna, Deputy Chief Minister Yauna, Union Home Summit Chow Nakiba. Masi Unari Karigino have a question ma, Simiana, Hunger, Boa Home Weber. Ado Masi, Tuan sources Matuna, Sisi, Haiba, in a small Tampiki, by issuing some matang, where MBI have home labor Taragasu, Chop Chow, the Kangmangam 3, as a Koi, JUN United Committee Manipur leader, Oina. Masi unaki posi kari matang do OBI in lawi kari pau phangi kamai yeng de pa msida khone yeng ya wa se akhna ni thokna yeng ya ko khoi ge ke Naga ki Manipur gi issue maroina Manipur gi ai khone yeng badi saliba ase Manipur gi deputy chief minister am yaure aduga NDA da alliance toba Naga People's Front gi president hanaki former minister Wahengbam Lalpal yaure aduga Nagaland gi chief minister Nephew amasung deputy chief minister ZUCM ma moi ji masi gi tawriba chatliba asi kai akoina ugude moi chatli si kai gino haibedu ni miam question tori se aduga Chatlaga kai hairam bano haibadune khoi Manipur praja miyam khangning ni se aduga masida khoine ubiya base amaram da Manipur da hoji thoriba issue si phong sariba se hoji ki konsa khunda thokiba rairon bai faigi da thokiba akoi Naga taruk sikiba aduga madu mafong khangdringi mamang da Nagaland gi chief minister ga aduga Meghalaya gi chief minister ga aduga masi Union Home Minister ga pau phauna ga masida Naga na ktang detain toriba taramari adugi batang da yamna initiative kiwa masi lawa padi haureba
masi lo padigi haure ba aina haure haiba maramdi masi thoriba issue si Manipur state ni Manipur state asida leiriba problem hoji kuki sing kuki jau sing sina aduga maruina lailon ba federal leba akoi shugi designated kem de leba sing involvement leba aduga akoi ge deputy chief minister oiriba akoi ge nimsa ki gengi husband amagi group amagi sichu chenaba leba aduga siriba sisi akoi ge naga oiba masigi issue lakpa matamda pressure sum tuan pirakpa matamda mipha mipun lakpa mi sirakpa ulakpa puthokpa puramba dugma tawriba punama pendaba myam leiba matamsida government da koigi Jarenonggi site gi naga gi leiba sangstan sing myam digi pendaba Manipur government da pendaba ba puthokpiu mi hapasi puthokpiu maduga mi hapasi khanglaba takla phau phagat laktaba interrogation gi da phau mi amkhak phadaba asigumba tuminna sum thamniba aduga asigumbagi si ubada koina yingbu yabase masigumana action afa udaba uttaba aduga menung sisu ulaktaba government Manipur sina tawliba punumak asida aduga leiliba praja miyam MLA representative singsu asida tawtholiba issue sida wa kaisu ngangdaba aduga moina ngangi haisu ngangde lobu tabani keno masigi issue sida pressure ampo leiteba government Manipur gi MLA sing ampo leite aduga hariba government da yauriba deputy chief minister masina phekak phena sida leire haibata bani mogi kuki mi hapgi saisida leire haita bani mana gegumba Manipur gi interest da government gi interest da leiba taragadi ami mara leibedo phaba sumi phahalu khoralo na mana su yauraga tawbiragadi Manipur praja pumak penba su oigadaba madumba udraba umadu deputy chief minister mana tawdar legasu as chief minister ma oina ado home minister ma oina masi tawfam thoi moji yimfam thoi mi phaba singnaba koppa ado public na pharaga cadre sing da sinaba koppa si myam ro sakhi orabani adu phau kaisu upai leitena asum leibagumba ado namthaningba mongda na koi naga gi truk ko sa khun gi truk sibase manghan ningbagi government phau yarobra haiba singnaba swai uropa kaigin mak me uribana bo mogi tawgdaba phau tawgtabani aduga mi pharaktraba mi bu halaga makak halak puthora phau government gi initiative lawdu sum udaktraba thajabale raktraba adu matam sida madugi damakta Manipur government ja khoina thajaba thamdre pressure peers to thajabale tre aduna masidi oithoroi Manipur government honorable chief minister amasu home minister da masigi issue si puthor amatam khakda akoi puthor asu akoi gi confidence leitre masi phabi ni udre aduga punna masida thajaba thamdaba government da ngangnu supudi akoi yaragadi naga gi akuki tran mari thada poda institute lokiba home minister Nagaland aduga Meghalaya gi aduman taro pressure piki budu maina handaksu muga mohoi nabagi damakta masi satluba chungani haba aina amta thamjani budi masi satluba da akhoi honorable deputy chief minister ma yaweba ado idi masana pujariba responsible liba person amana masagi government bu thajadaba masagi chief minister bu thajadaba masagi home minister bu thajadana mi Nagaland da napsilaga Nagaland gi chief minister gi through gi honorable chief minister unagain satlibi kaigino haiba question ne laise masi lapasi kaigino adurgadi hariba question asida koini yingya hasi kaigi damakta moina Manipur government gi chief minister responsible oraga kaigi damakta masagi government da thajada thammano haibudo madugi da yingaga chappa ma ko adu chali baduna takpudi Manipur government da moi thajaba leitra okay Manipur government hoji kemsa let government se thajaba leita badagi koigi hostage crisis da mateng pangkiba union home minister da approach to boda mateng pangkiba neprio ga lusinga sangmuni haro adu kari koi state government Naga legislature gi side gi koi union home minister kari takshan ki bai paw fangi kari yasida voice adu ma hera kya bakra hoji ki masi kam kai gi taw puna matam amda masi issue na tabada issue masi gi crisis topaman matam sida na home minister gi ministry of home affairs gi through the Naga singi interest kai no haibasi Naga MLA unaki home minister na
unaraga nagagi interest ke no na hangi aduga moina ngangning ngangogi india aduga homisan ngangning bo ngangi experience ka pinexi aduga matungda cookie su muga hangi aduga khoi sina maitai sing su unai adubu kyamu phajana tawde adu asi ani dedi moi phajana lowki aduna maksida khoina yeng ya basi amaramda phatabramda mo yeng seba adu gidi kai gida makta masi manipur da leriba sason toriba law and order pai ba sida koi yeng ya basi moi chaliba maram se kai gi no bo malakpa makak reba sason si misim sagi sason si law and order si limited limitation khaleba beli khaki oina leikiba masigi odigi hendupa operation magi law order si chatnadaba magi law si chatnadre apply to bugam dre haibi kudam ai haijegeba masi mamangi government da honorable ex former chief minister MBN puram matamda airport haiki video union minister chief minister amisasina singda law order yingsilani aina tampakti yingsilani haibidu hoji phau sum chatli laweba ka aduna neba cookie MLA yauna cookie society organization na imphal la aga chief minister da koi wakat labagi issue di lekri adu sina tapadi still adom di yong seba chapu mam se haikeba chapu gi mam se nagasin kai gi satga ngangi no chimsa adu gi mam da ne la adu se ka adu di mukhuina ngangi si adu di tawriba nagasingi problem si honorable chief minister da law and order si mana pai dre have si deputy chief minister khang me yaiba aduga kenogi NPF moi alliance party gi president na awongbom su khang me yaiba masi magi upai letre center na control to gramna hil di adu di mongonda haiba lairon by fai aduga konsakhun asidi kenogi union minister gi khuta leibni law and order se adu center force su kaisu phau hai ya disu beren akana honorable chief minister phading su phadri se center gi ayablo se magi makut yaw chang ya dre habigi mak ubagi government pumina basing sina ubagi damakta poster ka tuana unabane su lowi hai ko adu in the last question in election which hope around gi adu target di hojik satliba naga MLA sing naga gi luching sing sin satli si state ki interest satli ra traga naga gi interest satli ra question thori kamai thamini masi maru ebadi state ki interest ta sappo ragadi honorable chief minister gi through gi moina naga sing satling su deputy chief minister read toroga naga sing interest or naga gi deputy chief minister represent to ri boko aduga nephew MP ki president naga ni aduga gi some moi MLA sing daga honorable chief minister siga concern toroga ekoi ni satsu through honorable chief minister gi aya bologa government union minister do home si chief minister na line low na raga masi issue naga gi problem si solve to biya na gi to ri punamak si solve to biya na gi ekoi moi team ma lakani hana through honorable chief minister naga manipur gi chief minister through gi saram targadi ai yaiba aduna madugi ayaba su lodre badumai to moi gi honorable chief minister nagaland gi through gi sakabnina masi naga gi interest katni state interest na te habidi dum lowda akai bele te na dum thamjage okay thagachi ai mathang si oza dhanabir lakse oza dhanabir masi naga gi interest satpagi film mo oine oi haibo hom lai kai ginoga lai palibi state government yumnam kemsan led government sida thazaba trust and confidence se direct to report na laibagi mami chang tarak poi pot ni oza dhanabir koi ubini kamai have respond to sigi se lalpal khuna akhoi gi government ji thazada na sarpani na haibu yadri okay ini almaina yam line lo uzu yadeba yengse ba NPFC magi political ideology ji 2002 dagi lakuse moi je naga gi regional party ni ko adagi maroina naga identity maroina moi thamba aduga greater autonomy moi demand ni adagi peaceful solution to naga political issue NSNM gi potsi yam concern with moi se ko ada moi gi sigi within this magi ideology objective si manunga work to buneba ado moina vote ka bana chaga party sigi likhalak po khot padasu adum NSNM gi influence adum nare mani khale oda sigi context sida aina Nagaland gi naga ga punna maroina ni furio ro tiar jilang ro maru moro ba moi adagi da khoisu baiban NPF ki president jawi dena ko awang bo yorse yamna wang ba thaki delegation ma salaga home unabai se
masi priorities jai NSN gi post da lemne khale okay aidi nagagi issue da akhoi gi duna potap oina leine khale ba auda nephew rio jidi Delhi ne am lun toreba Delhi ne lun toy maram de keno da Nagaland da magi nephew rio na magi keno si 2017 dagi NPF ta yarum dagi mana magi NDPP na same grise masi maroina khoi gi NPF ki pot si ma kitang pamak ta ba okay khara mod khara khenar pa lei ri ba ay adum makha da laksage ba aduda sagi magi mai kun manga ka abduga moi gi trying thoi BJP ka abduga sarkar sembani na yamna center na ju thajab lei ba adagi di amana sigi matang sida Delhi ga haipet yamna sasana na NPF na khare na rigid oi gra magi ideology je ada NDPP gi wena di ne furio na di even yam nungai nungai thoki ba mamangi khoi gi keno sida hornbill gi festival da naga ho gi conference ma da mana public address to da ma dum hai di yes naga who are inhabiting in Manipur ro Assam ro adagi di maroina Arunachal ro adekho Nagaland ro loina bakse emotionally and culturally naga khui tari myam je we are the one people in the haiba aduga territorial gi positive ki maju sidawena thaw yaw deba okay aidi sigi je kamaina khange da 2023 gi irang ga hodringa da NPF ni mo dam kan da eba keno gi su khoi Manipur gi naga tabalam jing gi su separate administration ma si ku gi na taw je si ju moi ji phangani khalaga moi ju demand napsala pa ne ba asengmadi adugi demand ji taw kan da ni phuni ya deba ni phuna man haibaji madu law and order gi issue ni ado ma keno ju Manipur ju BJP na pa ni ado CB na ma chief minister na taw to mai tawjini ga na dum haiba okay adega mana mo khoina 2017 2000 kino si 2015 je sida framework agreement gi pot si nei na kan da ju in government of India gi keno dagi di moi gi Ministry of Home Affairs ki manung dagi di yam seng na dum keno je khoi gi territorial boundary kai gi alteration of the boundaries gi pot se moi su ka ya deba adi direct adum Delhi na PA badum maram di yam phasina clarify tawe no change to state boundaries je adum P bane ba But Greater Nagaland gi high basing ba aspirations si the Nefurio gi interest later ba yo home later so still kari gi namukta object si NPF singi legislature singa paraga koi NSNM gi issue framework agreement si lotion na ba in home unri no have question thori ka yam chumme adu NPF na NPF ki takna ba duna amani dana aduga Nefurio ji Delhi gi home oiro prime minister oiro adugi nagna ba degidi yamna yana budu aidi handaka phagi ba tramai thado ga na Nefu na hare do adi home na hare ko hare ne ba aidi mane ta haiba na te ba khoi ju puting je bani gwa na te ba persu torong ne ba kaino da nagagi ngaktani na loop gai do sem nagagi potuna chatkani gai khala torpa oidoi ne ba aduda sida NSN gi si yam kuire dana kuire di 2001 dagi hojibok je sai kunthra ga mai manga sulamani sibok to solution am ta lei tangai lei ni dana solution do moina loina vaksi maximum ji yanaraga hojiki constitution ga fleka tongan bai potu da sovereignty gi pot am nak na sapu yana da bai sum lei ne ba aduda ayamba sida yana bagi moina framework to piri sidi mase ai larik ama igi bane ba the middle space ina English tay bam chaw lari ama sigi kena ji phasana ina bane akhoi framework agreement sima tamda aduda ayamba the yaw sing se Nagaland gi ngakta loino confine to ba adu Nagaland da lariba aw sema angami khwaidi maru ba kangbu sing sinadi yaninga ga loishaninge ba dum ada khoi Manipur da lariba lalo sing maroina NSN gi Manipur kadar mayam yorise sina Nagaland khata da loina ba confine to radi lan chauna wareng yauraga moi ju kana ba de le hodram ni na moi jina sum ya laga le ba pot amne ba aduna masi loshna ba gi kari kari no piya ba ning tam ba khotpa aduna traju solution ma por gi anana ba gi wari sana ba gi potu makhara thamam do ma le amaroina kaino da si je NSN ni market gi ju
taam ganeba keno da se nagagi live na teba lusalaiba keno da som the eastern frankie problem lai re adagi jelerong kamu su hojiki marwena zedia ki ke problem lai ada whole this naga manung da su problem ji lai yamna adu me amji leibanina sigi nagagi su moi sujilo sinabagi potum di khara kana taknaram dong male okay ada nephew gi magi miyeng makta da di thudongna magi boundary alteration su yaude adagi akhoirom da yamna keno webagi post naite aduga ta sengnoji ki kuki ga nagaga anoba laiba magi communal future masi ju karani home na sai khoi gi karana haibadong na masi loina basi ta sengna di delhi gi home na sana bane je khangmane ba moi ju khangmane ba adu khangmane na home da phajna wari utai sana ga posi loisina bagi wari su khara yawbugi su maru obu ju thanangane ba adu yam kumna di khangdre sai lalpan hangi ga dumaina wari sa bai je yana ba mo por pai je without any moi demand me am da mate pi dange yare di haiwe ko khara di lakane ba adu conflict ki hono ba my interest to khara khara sacrifice to na pi ai india gi interest to sacrifice to ba song ju to ba adu ga my compromise line na mai ga phangbi ai dana adu ne na sai middle space size okay adu gi potu yang ga lushin na ba gi pot hormu ju ai ko adu ga sigi kuki ga na ga chathar kadra sokthor kadra adu gi ju fiction na ba gi homoina loing amnina su de kai de moi mukut lo lebinina adu gum bai wari sabu khot padu ayamba tawong gadra khalle adu nephew rio makti jite delhi da yamna ma taba ma na ngam taba oiba adu na su magi importance leba okay tasiro za dharme aroiba mawang ahan round ye bathang se yoda pradip tasiro za pradip roi no jilai si nephew yogi interest kai no question thori masi nagaland ki chief minister mani adu nagaland ki interest ta work to du di problem laite adu state ki manipur ki state ki interest ta sumak yaksula pra hai question duni adu thoidong na di manipur ki higher kanda thoidong na hoji innocent aim na kai na tali posit nephew yogi thoidok koma ki interest laigada mande wo hom di leire adu miam de chingna bam leibtuni ana azapradam yeng da kari information phangi kari kamai thambini oza Six ta se na khoina yam kan sensitive we do pe haida sensitive we ding haida samna ha kan se da BJP party ki kanwa disender cha se unasi ha kan se BJP yam chalina samus congress ki yam se chalina amai ton NPF ki di neferio na kana ori mana makok ori mina neferio da processor party ko insa we enu ganda de pula poina hata ko ki BJP ka isu mai kan BJP MLM ani em yorna independent am siori moi siong chalina da kana NPF nga sa chari NPF ma sa cha ori di party ko na to jabni haiblo mi yemi ai party am le mina ko party ko hizabne stu ye na bi NPF sa Nagaland su yam tena war ro matam sa neferio na mo magi kana punchal laga naga NDPP Naga National Democratic Party of People's Party and ama NPF chongtho same party am na aduga mu punsal laga ji NPF ne punsal laga ma NPF ma ko oireba tarsi hana tarsi ma si my political career budi hana gano de horpuni congress horpuni ma si jamir gi right hand man in there mini adagi chongtho ga mu mana NPF ki si sarkan ne in yaw re ga kan illure NPF se mana leader oi phang da leadership ki tana basida Masi kitang silent torpi or pe kan sema chungro pune ana tia zeleng na chief minister oilere tia zeleng si internal lana kan sema chungtho ga NDPP form tor chungtho gibne chungtho kan sera haji kan sikui na power party kan se NPFC Nagaland to Manipur and adi family ro ne mate am Nagaland na pra le salaga Manipur le horizontal le hoba the Manipuri so some the BSC article some so mang himon la do kan da Nifurian or NPF kan haidar manong chung la magi hajile wan chung thor party NDPP se mu NPF ko punjal laga ada mamang je hijran himang je no me dar ke punjal laga mu NPF ne mer so ri na khoi anti defection no se mer so ri the mer song tok laga NPF ne haning maming der mu hajik chat khre da ma si leaders mana undisputed leader on later. The Ramias from the Manipur and NPF Haidi Kasada, Nagaland, NPC Paka Manipur, NPF Su, Adam Matang the day, Adam Han give him the BJP Congress, might talk from Lamado, Lamado, Hajikman saved of Redna,
Haziksi party ko chasa bi wer ngani khale en bu da na tra di yauri MLA me su khoi moi ngang bu me sta re du ga khoi na moi su loina khano ma tane du ga ni fury o sama sama su magi on Nagaland gi politics da som tung lokan mon mangi da usle ba haitare ke no da hazik NSA ni matang da NSA na matang da som de lo sna ba chalo hai kan se da som su party si ani thu e ba som da som to kan se da gana se da ne fury si ma sama angami ni angami mag di NSA gi IM gi stronghold na te ba se le sna ma gi NNC le jara me ada hazi NNDP tro ina ya boina lingna le hom se se zamana sumnagi mayam ge broadly nagagi hoina to sai to si ka haibna tana nakana ma chu ngor ge mo ma vote ka da phim nakada wa asbai vote base party politics ka la sai achowa khoi gi ga se da nationalistic haida ka gi khoi gi achowa sovereignty movement mayam le si gi ani si ga amuk si parallel chat le ba ai gi se vote ka da ge de si portion ya ori sai gi dia zela kana kan se da kana ba di power muna kan se da ma chung thora NDP form to hirna mai to na mai local base India roi ba ani ne atu broadly sai ge khoi gi mana wangam da rhetorical haidar naga sing apun men khoi gi loina ma emotionally loina pulli ga da mai haide haibuduna level am da khoi asa na aden chau thora so khoi mioi be sam tani ka adu ka politics man din na mioi be ja dis lo yam tani ka hai se ga gi sa da board ka do se khene ba mai to mana khoi gi plop ki khoi fain le je ka har ge su magi own constituency da pustor kan da di si higher oi ba se high kan se da ke no da khoi gi sai framework agreement da high kan se da adu ge parallel da mo agreed position ne mo NNDP sam le re na agreed position da adu mo karam indo ma mongon wo khang mo ka karam da tor ne na ani mo ya da dison do indo sia da ba adu ma ne he high da ya kan se da karam party ga mi na hang da na hang ba ma hang kan se da karam ba party da leaning le kholi hang sa ma he do ga equidistance head of my term le jamne ani mota equidistance sami head of my nakan mota national day lapse nam de equidistance sami ka head man am the safe position da my high magi ya famous phrase am le ka already do aduga adu mo my politics adu oine se da changsa nakan am de yaru kan se da magi home base ka ka do pot le se da adu na sigi aduga manung da so khoi gi sam division nang se nagagi Nagaland gi haidar ne se su tribe messing su dum leita banate thai le gi dum carry over ga sam le no ina khida bai pot NNC form to kan se no ina khida pot de gi khoi gi ga ki ran ga de gi irang ro kan da lan thing dar NNC ga ho lan thing dar mi da ko na dia zelang le kan se da khoi irani ga de gi na ko hima da memorial sim se do kan se angami ho ni ya bu le na khina ado ai hai se to politics electoral politics ka larger naga politics hai se ka khena bam lak se da amane chunghin yar ma se chunghin yar ba ada ma se rum som de gi lak da party go no chalaga som da surum help to khot se ma gi image ba khot ba le jarang do ha chunghin party yaw kan se ma gi electoral base ka ka do pos le ba aduga nga sai hai si ma si my personally su ma si mauno bi lo go adra ma si rum Manipur gi affiliation ka rum le ba almain bin le jaba aduga adu maru na party level da chapo ta go su lai hom di masi Manipur gi le ba gamin si gi home minister gi level da natraga chief minister gi level da punna chatlaga unadri marum ka adu ai na ka ma hai rum chat ka do ma le sam ga ngam pulo chat se na ko gi CM na horoga su ko adu chat ka do ma le ta sin ai hai ga sai do amaga mo yena mata ama sizal dia asi yaw ya dia sizal ya so kolom chilin hai da biza asi chale su pa kana trajectory am chacha bani sim so chat yai sama kan ja khoi gi sida Manipur da political party me am ne re akhoi BJP gi ganam chacha ge ana chalaga se asan da vote ko yaw re hero ne ada asan da hadal mo thoi na da gi sida kano gi da kainul de kasar ge da karam lakhipu da kano election to kan sida ato party da meti imle pe adoga BJP gina kanoma bengalum lepe so ne BJP jala kemtan ho yaw chalaga BJP khomrina party ko to potu ka hoina hoigi state ki politics level am to haidar level is ko punjera mai bona di ma zik le government sida confidence handar ko trust lek to du namra mo ga chapa mali wo hom thambanina sida ko mai adu theory w mi ay nadum de fiam ay hai ga sai sai mai na ni firo na zakan party ko na chapa adu nagagi su som mo su somne le MLA sing ki sumo pressure le jarang muni se sa framework agreement moi ka su ama
agreed position the moise some the illoina other tawrage on the board karo adana framework agreement to ni khoi common india ga haini le zum lotion bi khosam bi hai consider magi constitution me am si kitang tethe han bai posi leiram ga do adana adugi basis chacha adu ta sena larger about again hagi divisive politics ki akhoi he consider binary me am si u consider soi bo am la ka ne ba binary ne ta bida loin mak si parallel chap consider ken ta kaina le bida hai bjp ko chacha bjp chacha ba congress ko congress chacha ba ade le ba ko chacha sam chacha sem jabina ba hai congress bjp su le ba ko chacha jabina ba ade moi party ko chacha ba smai to bo re ngone khale kha se jab npf ko na nifiro na mako oin le bina nifiro to ga moi tanaba aduga somgi kana se khoi gi framework agreement possible solution to sin hai ba framework agreement to nagaland sala kandri agreed position amso le ba dana nifiro se strong framework agreement yaw yaro do ba yaro ga mai su mai home constituency da mai su vote ki base karek do pot le ba asigi mai manung gi le ba machi machi mai su udana khoi so me ta do hai hai ba da akoi aran do thok pi chan sam le ba dana kitang mai am gi ya kan se da kupthani ye kan se da kaishu eram da bia he khan bia oiram se che khela akoi na je hem do boduga kaishu eram do chan sam le lai adu gi logic le he da dan se koi he da guess one da ba logic le he ba da ha ba koi party sing ji ade party le ram kan se da npp harone npp su Meghalaya de party ni Meghalaya da moi support kom bagi nada me kan konra sangman una se kan da moi go ba kan una rusi prime minister no si na draga home minister no se kan se da ko na sim haji attribute bi gedra na draga se moi party ko se ne ha ga da mai to npf su ko yen kan se npf se le mo npf ko se mo me aduga sai ro ko gi moi na section namagi problem mai si amni complex na ada layer am ki campaign to ka sam my home constituency kana jagaluwa so na kan politics me amgi asom dana nifirio dana animati yaw ya da my equidistance I work down got meaning that ne equidistance in name days nnpg days equidistance ko di ai da ko am da hundo e am da intoi aduga national roi ka high position man lori sibo ba aduna adi politics sana ko malai okay